Najveća snaga 4. brigade kopnene vojske jeste u ljudima i njihovom zadivljujuće visokom moralu. Jubilej 130 godina oslobođenja Vranja od turskog ropstva, pripadnici garnizona Vranje, zajedno sa građanima Vranja, obeležili su nesvakidašnje. Deo jedinica garnizona Vranje i vojni orkestar prodefilovali su gradom i pozdravili Vranjance i oslobodioce Vranja. Povodom Dana brigade i Dana grada Vranja, kao i Dana državnosti Republike Srbije i Dana Vojske Srbije, vojnici i starešine garnizona Vranje na isti način pozdravljaju građane Vranja i juga Srbije. Tada i danas Vranjanci su u prilici da čuju vojnike, oficire i podoficire kako pevaju državnu himnu Bože pravde.